Кешеңізге жаңа Бостаевқа неңізді айтыңызшы аға. Барғаныңызды приемға. Айта берейін бе? Айта беріңіз. Дұрыстап айтın, жаңылқамай. Түсте Бостаевқа конторына кіріп бардым. Кіріп барып сәлем бердім. Сәлемімді алды. Ne Büyüntayмен geldin dedi. Aksakal 14 balam var. Çolpandı şkol yok. O şkol surak geldim dedi. Oy malades. Yok dedi. Çıkıp ketip kaldım. Жасыңызды айтып қойыңыз, қазір нешеде екеніңізді айтып қойыңыз. Ne vakti önce жасты ғой. 96 деп айтамын. Қазір 96 ғой. Иә, 96. Hazır 96'damın. Sol vakti apkomda müşömün. Sodan kelesi ayda kayta vardım Bostayıp'a. Kırıp varıp selam verdim. Selamı da aldı. Tağın evine geldim. Uşkol surak geldim. Başka ne surak geldim? Nan surak geldi kocayısın mı dedim. Yani. Çok dedi. Ay kudama ya. Çok dediğin dalaga çıkıp kettim. Bizden suragan narsenin birini veremiz. Kozunu köp verdiyse köp veremiz. Düzüne düz 68'den kozu verim. Düz 63'ten verim. Son benim bir çartı çakırım derge varsam ardımdan sekreteri kup geldik. Ağa tokta dedi. Toktadım. Tokta dedim. Demin sen çakırıp жатыр. Zarimanım kalgan yok. Ereyim geldim kaytadan. Sotta veredin beni de. Gelsem yok. Dağılsın çıkıp gitti koy dedi. Çıktan çıkmağında kaytım dedim. Oturduk çartı saat. Çartı saattan keyin jarayt verdim dedi. Rahmet de bakırın çıkıp gittim. Kay avlu eken aytыңыз? Şolpan avlu. Çolpan avlu da osunday жаңа школ salgızdım. Oy keremetsiz ha. Ve 5 günden keyin 6 günden bir evden ayttı. 5 yigit gelip aralap жүрді orunu dedi. Aslında Bolga hükümet bergen. Çökürtüp geldim de gelsem beşeği birak yerde otur. Tamak da yok, tık da yok. Aman dastım, ay yigitler kaldanın kalay tamak birden içtinler mi? İçtik dedi. Kayta varıp 30 şakırım yerden bir koy soyup akıp verdim. Koyda akıp özlerin tamak jasabışındır. Sonda kadırga yen salgan orun осы mekteप қой, осы mekteप. Осы mekteप. Енді. Men gelsem ana jigitler meni tek götürüp olur. Ал енді мен мына құдамның мына құдағи. Мен бұл құдамды неге қозғап отыр дейсіз? Осы мектеп 96 жасына келгенге дейін ауылда ақсақалдар да қалмаған. Сол мектепті мен құдамның атына беруінің қалаймын Құреке біз осыны, Құреке Қасым біз осыны көтеруіміз керек. Аман жүрсек деген оймен бұл кісіні түсіріп отырып, кейінірек қазір киіммен де түсірем. Бұл мектеп осы кісінің атына берілу керек деген ойды мен тұжырымдап айтамын.